Umugambi wa Perezida Tshisekedi wo gutera u Rwanda ugiye hanze uramenyekanye, wapanzwe ute wose ndetse n'ibimenyetso simusiga biwugaragaza byose bimaze kujya hanze. Ese uyu mugabo ibyo ategura bizamuhira? Nibyo tugiye kugarukaho, twabibateguriye. Tugiye kureba kandi n'imirwano ndetse n'ibyo mama 23 imaze gutangaza. Cyane cyane reka duhere kuri ibi ngibi batangaje. Waruzi yuko Kabila mama 23 izahana herereye? Imaze kubigaragaza. Ese ari hehe? Tureba mu mirwano muri Rucuru ndetse n'ahandi hatandukanye, byose twabiguteguriye. Ariko mbere yuko tujya hariya ku mugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda, reka tubanze tubabwire aya makuru yihutirwa, aho umutwe wa 23 watangaje ko Joseph Kabila akiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe uyu mugabo wahoze ayobora iki gihugu amaze amezi menshi atagaragara mu ruhame, ibintu byari byatangiye kuzamura imbamutima z'abantu n'abandi ndetse n'ibihuha bitandukanye bivuga yuko uyu mugabo yaba yarahunze nyuma yo kumenya yuko Tshisekedi arimo kumuhiga, akaba ngo yaba yarahungiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Siko bimeze. Uyu mugabo mama 23 yemeje yuko ahari kandi ari mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Umuhuzabikorwa mama 23 Colonel Nanga ubwo yari kumwe n'abayobozi bakuru ba mama 23 n'abavuga ari kumvikana bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yagaragaje ko Kabila ari mu mujyi wa Goma. Nta handi hantu yigeze ajya, ari mu mujyi wa Goma. Ibintu byo kuvuga ngo yagiye ngo muri za Zambia, ngo yagiye muri Afurika y'Epfo, ngasigaye aba ngo mu bindi bihugu, ntabwo ari byo. Kabila ari mu mujyi wa Goma. Ati hano icyo gihe Colonel Nanga yabwiye abayobozi bakuru ba mama 23 ati hano tuhafite umushyitsi wahoze ari Perezida wa Repubulika Joseph Kabila. Murabizi ko ari hano? Ntabyo muzi. Hari umunsi tuzamuzana abasuhuze. Ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, ariko bamukuye muri Sena. Niko yabwiraga abayobozi. Kabila rero aheruka kugaragara mu ruhame byari mu kwezi kwa 10 2025 ubwo yari Nairobi muri Kenya, aho n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe batangirije ihuriro bise Sovola RDC. Nibwo Kabila aheruka kugaragara. Ubutaka bwa Kongo Kinshasa bwo yaherukaga kubukandagiragaho muri Kamena 2025 ubwo yari mu mujyi wa Bukavu, aho yari yitabiriye ibiganiro yari magirana n'abanyekongo mu byiciro bitandukanye. Byari nyuma y'igihe gito yari amaze avuye mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa na mama 23. Kugaragara rero mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba byatumye aregwa ibyaha bitandukanye birimo kugambanira igihugu no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi, maze urukiko rukuru rwa gisirikare rumukatira igihano cyo gupfa nyuma yo kumuhamya ibyaha bitandukanye. Nubwo icyo gihano yagikatiwe adahari, atarigeze anaburana, ndetse kikaba cyarateje ibibazo. Bamwe bakavuga bati nubwo yagikatiwe ariko nubundi ni igihano kitazagira icyo kivuga. Reka tunyarukire rero muri Rucuru turebe hari imirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere wose habaye imirwano ikaze hagati ya mama 23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru. Nta mibare yabiciwe muri iyi mirwano yari yatangazwa. Amakuru aturuka rero muri ako gace agira kuri Radio Kapi avuga ko imirwano yatangiriye ibumbasha ku birometero bike uvuye Imweso mbere yo gukwira Kalambi ndetse na Cyahemba. Aya makuru akavuga ko imirwano yatumye abaturage babarirwa mu magana bahungira mu midugudu baturanye ndetse no muri centre ya Mweso muri teritwari bahana imbibi ya Masisi, aho bahungiye mu nsengero ndetse abandi bajya mu mashuri. Hashize rero amezi make kariya gace gakikijwe na teritwari ya Masisi wari kari na Rucuru gakomeje guhungabanya cyane, guhangana kenshi kunyeshyamba za mama 23 n'imitwe itandukanye ya Wazalendo, bikaba ari byo bikomeje kugenda biranga kariya gace kahariya mu bice bya za Rucuru. Reka rero duhite twataka n'inkuru yacu, inkuru twabateguriye y'ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko Tshisekedi agiye gutera u Rwanda. Subwa mbere uyu mugabo ahagarara mu ruhame akavuga ko we ikintu kijyanye no kwihimura ku Rwanda kubera ko rwashyigikiye mama 23 ikagaba ibitero bitandukanye byaje gutuma ifata imijyi ya Goma, imijyi ya Bukavu, imijyi ya Uvira. Akavuga ko byanze bikunze agomba kuzihimura. Ni kenshi yagiye bitangaza, bamwe bakabicira inkeri nyamara ari urukonda. Mugira ngo muribuka ubwo yiyamamazaga mu kwezi k'Ukuboza 2023 Perezida Tshisekedi yari yavuze ko gukozanyaho
gato hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse na Kongo, cyangwa se icyo yise Mwendere Skarimushe, ngo yahita asaba uburenganzira inteko ishinga amategeko ikamwemerera gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo yarabitangaje. Iyo Mwendere Skarimushe ni ugukozanyaho gatoya, ntabwo byigeze biba. Perezida Tshisekedi kandi yavugaga ko igisirikare cye FARDC cyashoboraga no guhagarara hakurya Goma kikarasa u Rwanda ndetse kigakuraho ubuyobozi bw'iki gihugu. Icyakora nyuma hari ukuntu yaje gusa n'aho ajijisha ndetse ashaka no kugorora iyi mvugo, dore ko mu rwego rwa diplomasi yagiye ayikubitishwa ahantu hatandukanye, bakavuga bati wowe ufite ikibazo, wagambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse urabitangaza ubishyira ku mugaragaro, bijya mu ruhame yuko ufite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bati icyo ngicyo ni ikibazo. Icyo gihe rero abonye ko byabaye skandale, hari ibyo yatangaje ubwo yabazwaga n'umunyamakuru wa France 24, arangije aravuga ati iyo mvugo Perezida Tshisekedi uracyayihagazeho. Ni ukuvuga ngo amusubiza yuko ngo udashobora kwirengagiza context ijambo Skarimushe ryavuzwemo, cyangwa se igihe yarivugiye n'ibyari bihari. Avuga ko intambara ikorwa hagendewe ku itegeko nshinga, ikemezwa n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite ndetse na Sena, ariko ngo nubwo iyo nteko imaze kuboneka, ngo kugeza ubu ngubu ibiharimo bitamwemerera kuba yashoza intambara ku Rwanda, ariko ngo igihe yabivugaga yarabiteguye. Ibyo ngibyo ariko ntabwo byarangiye. Ejo bundi hari umugambi mushya wamenyekanye, nubwo yajijishije akavuga yuko yabivuyemo bitagihari, ariko hari umugambi mushya wamenyekanye kandi utangazwa n'umuntu ukomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu kiganiro rero Minisitiri w'Imari n'Ingengo y'Imari w'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Adolphe Muzito yagiranye n'ikinyamakuru France 24, byari ku itariki 7 z'uku kwezi, ntabwo ari kera, ku itariki 7 z'uku kwezi, urumva hashize iminsi 5 gusa. Muri icyo kiganiro Muzito yahishuye umugambi ukomeye cyane watumye abantu bavuga bati koko aba bantu ntago basubije inkota mu rwubati, n'ubundi haracyari gahunda yo gutera u Rwanda. Muzito yatangaje ko Perezida Tshisekedi ari mu myiteguro ikomeye yo kujya mu ntambara n'u Rwanda. Migambi ikomeye ya indi yari afite yo kuvuga ngo Mwendere Skarimushe cyangwa se igisirikare cyanjye gishobora guhagarara Goma kikarasa i Kigali. Uyu minisitiri we w'ingengo y'imari niwe watangaje ati byanze bikunze guverinoma ya Kongo Tshisekedi ubwe bafite imyiteguro ikomeye barimo gukora yo kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko uwo mugambi ugamije kwagura intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo ikajya ku rwego rw'akarere. Uyu Minisitiri Muzito yasobanuye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwashyize muri gahunda y'ingengo y'imari bije nshya y'igihugu, ngo bashyizemo miliyari 5 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 5. Izo miliyari ngo zigenewe gutera inkunga intambara. Muzito yatangazaga akavuga ngo Kagame natemera ngave kwizima, areke gukomeza gutera igihugu cyacu, areke gukomeza kudushyira mu kaga, areke gukomeza gufasha mama 23. Dufite miliyari 5 tuzakoresha mu myaka 5, twamaze kuzitegura muri budget national. Miliyari 5 zo mu myaka 5 tuzakoresha mu kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda, kandi tuzamwumvisha. Nibyo Muzito we yatangaje, bisobanura umugambi ukomeye w'intambara iki gihugu kirimo gutegura, ndetse ngiyo ntambara ikaba izava ku rwego rw'uburasirazuba bwa Kongo ikajya ku rwego rw'akarere. Ibyara amagambo ya politike mu matora ya perezida mu 2003, aho uyu mugabo Tshisekedi yasezeranyije abanyekongo gutera u Rwanda mu gihe baba bemeye kongera kumutora ngo abayobore. Ubu noneho bigiye gushyirwa mu bikorwa. Ni umugambi wapanzwe igihe kirekire, ndetse bijya no mu isezerano presidential pledges, bijya mu isezerano cyangwa mu byo perezida asezeranya abaturage ati ngiye nimuramuka muntoye nzatera u Rwanda.
ubu none uwo mugambi urimo cyangwa iyo manifesto iri muri manda nshya ya Perezida Tshisekedi zarangiye 2018 ngo bashyizemo miliyari 5 z'amadolari zo gutera u Rwanda. Ibi bibaye nyamara cyangwa ibingibi birimo biratangazwa ku rundi ruhande hari amasezerano y'amahoro yasinywe cyangwa ari ibiganiro bikomeye n'ubufatanye bwasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano yasinyiwe i Washington ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025 ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo ya Muzito agaragaza ku mugaragaro umugambi wa Tshisekedi wo kwagura intambara ikarenga imipaka ya Kongo, mu gihe ku ruhande rwe agaragaza ko yubaha amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington ndetse n'ibiganiro bikomeje kubera Doha muri Katari hagati ya leta ye n'umutwe wa M23. Aravuga ati ngenda byemera ibiganiro birimo kuba nta kibazo birimo kuba, ariko ku rundi ruhande niteguye intambara. Aho ngaho niho leta yinjiramo wa mugambi w'abacanshuro, umugambi Tshisekedi arimo kugirana na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu wo gufata abacanshuro, yamara gufata abacanshuro akabinjiza mu ntambara, bakajya gufatanya na FARDC, bakajya gufatanya n'u Burundi burimo kongera ingabo hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Nuza byegera za Minembwe umunsi ku wundi, bakajya gufatanya na FDLR, bakajya gufatanya na Wazalendo, bakajya gufatanya n'ingabo za Tanzania zamaze gutera amatako hariya mu Nuza mu bice bya za Tanganyika, bakajya kwifatanya n'izindi ngabo z'Ababirigi zamaze kugera hariya kugira ngo koko iyo ntambara ibeho. Tshisekedi avuga ko nyuma yo kwirukana M23 muri Uvira, bakayirukana muri Bukavu, bakagenda bakayirukana no muri Goma, bazayikurikiraho izajya kandi ngo izajya mu Rwanda ngo kuko ari ikomoka, bityo ngo bazayikurikira intambara bayigeze mu Rwanda. Iyo niwo mugambi wa miliyari 5 z'amadolari mu myaka 5. No kuvuga ngo buri mwaka ni miliyari y'idolari. Ejo muri twabwiraga uburyo hagiye gushorwa miliyoni 750 z'amadolari mu kwigarurira umujyi wa Uvira, ngo bakomereze Bukavu, bakomeze na Goma. Ubu rero igihari ni kimwe, nuko izo miliyari koko zigiye gukoreshwa, ariko noneho bitari burangirire muri Uvira, ziriya miliyoni 750 urumva ari miliyari nyinshi z'amanyarwanda, kugira ngo bitarangirira muri Uvira, ahubwo bizakomeze bigere no mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Bati rero ashaka gukora intambara y'akarere. Mu kiganiro Muzito yihereye TV5 Monde mu 2023 ubwo yabazwaga niba intambara yereye n'u Rwanda ari zo ngamba nziza Tshisekedi yakoresha, icyo gihe yasubije ati u Rwanda ni ruto cyane, rungana hafi na 1% ya RDC, biragoye kurutera ariko tuzarutera. Niko Muzito ejo bundi witangarije yuko hari miliyari 5 z'amadolari mu myaka 5 bageneye gutera u Rwanda. Icyo gihe muri 2023 nanone yari yongeye gushimangira ko umugambi wo gutera u Rwanda uhari. Ati u Rwanda ni ruto cyane, rungana hafi na 1% bya Kongo, atari ko biragoye kurutera, nubwo bigoye kurutera ariko tuzarutera, tuzakoresha ibishoboka byose tuzarutera. Niko uyu mugabo cyangwa umusaza usa naho kuko asa n'ahanakuze yibitangaje. Leta ya Kinshasa imaze igihe ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu, ariko Kigali yo yarabihakanye. U Rwanda rwo rugashinja RDC gucumbikira no guha intwaro umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uyu mutwe ukaba icyambere ugamije ari ukurimbura Abatutsi bo mu karere no gukora ubutegetsi buriho i Kigali. Mu kwezi k'Ugushyingo kwa 11 umwaka ushize, Minisitiri w'Intebe wa Kongo Judith Suminwa yatangaje ko 1/3 cy'ingengo y'imari ya 2026 kizagenerwa igisirikare n'umutekano, hagamijwe kurwanya M23 no kugarura ibice by'igihugu bivugwa ko byafashwe ku bufasha n'u Rwanda. Icyo gihe Sumirwa yagowe no guhisha umugambi wa Tshisekedi, aricyo cyatumye Muzito awugaragaza, awushyira ku mugaragaro. Bikaba byaranatumye
aya magambo ya Muzito ngo yahishuye akari mu nda y'ingoma, ahishura umugambi usa naho wari warahishwe, ibyaje gutuma hafatwa icyemezo cy'uko amatangazo cyangwa se ubutumwa buri sensible, yaba uvuga ku ngabo, uvuga ku mutekano w'igihugu, uvuga ku banki n'amahanga na diplomasi, nta mu minisitiri yemerewe kongera kubutangaza uko yiboneye, bizajya bitangazwa, bigomba kuzajya biba byemejwe n'ibiro bya perezida, ibiro bya minisitiri w'intebe ndetse n'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho, no kuvuga ngo ni minisiteri ya Patrick Muyaya. Ni icyemezo bafatiye abaminisitiri nyuma y'uko Reba Suminwa agize gutya arasohosa ati twebwe muri bije yacu ya 2026 igice kinini kizaharirwa intambara yo gutsina mu 2023 n'abayifasha. Asa n'uwifashe ku bijyanye n'umugambi y'uko yashakaga kuvuga ibikorwa byo gutera u Rwanda, ariko Muzito we araza, ni umusaza uri aho ngaho ati twebwe nagira ngo mbabwire ko muri bije yacu twashyizemo miliyari 5 z'amadolari zigamije gutera u Rwanda. Urumva hari n'undi wagize gutya anenga abasirikare b'igihugu, minisitiri w'ubuhinzi ngira ngo n'iterambere ry'ubworozi, anenga abasirikare b'igihugu ati niba abantu batawagira ngo nta butasi bafite, bagendera ku bitangajwe kuri Twitter, umusirikare akumva ibintu bitangaje kuri Twitter agahita yirukanka ati karabaye, ati bavuye muri Uvira kubera tweet gusa babonye bahita birukanka, ati rero ntabwo ari igisirikare, ati ngo harimo ikibazo. Uyu magambo yose agenda atangazwa n'abategetsi niyo yatumye yashyirwaho iryo tegeko. Mu kiganiro cya radio cyatambutse mu Ukuboza 2023, Tshisekedi yavuze ko azahamagaza inteko ishinga amategeko imitwe yombi ikicara mu nama rusange nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga kugira ngo ayisabe uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ati ndabivuga nitonze kuko niteguye kubikora. Uyu munsi nitugikeneye no kohereza ingabo ku butaka bw'u Rwanda. Turi hano dushobora kugera i Kigali. Ikibazwa ni impamvu Tshisekedi ashyize imbaraga mu kwagura intambara ikagera ku rwego rw'akarere, n'impamvu amasezerano y'amahoro atemerwa n'ubutegetsi bwe. Tshisekedi arushaho kwiyegereza perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evaristo, bahurira ku mvugo zirimo urwango rwibasira abatutsi, mu gihe anakorana bya hafi n'umutwe wa FDLR wafashijwe na leta ya Kinshasa, uyu ukaba ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. FDLR yagiye igaba ibitero ku batutsi bo muri Kongo, ibyo birazwi, ikanavuga ko abayigize bazasubira mu Rwanda ari uko nta batutsi bagihari kandi ubutegetsi buriho bwahirimye. Leta ya Kinshasa yashyize FDLR mu gisirikare cyayo ndetse yiha intwaro n'ibikoresho bya gisirikare buri munsi. Raporo nyinshi zarabigaragaje z'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo ndetse n'izindi raporo zitandukanye zagiye zibyerekana. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe gukemura imizi y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byagaragajwe mu masezerano menshi y'amahoro igihugu cyagiye gisinya. Abatutsi bo muri Kongo bakomeje kwitwa abanyamahanga cyangwa se abanyarwanda. Ibi bitiza umurindi itotezwa rishingiye ku moko rikorerwa mu bwisanzure busesuye. Nk'uko u Rwanda igihugu cyanyuze mu mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, igitekerezo cy'intambara gifite uburemere bukomeye cyane mu mateka. Niyo mpamvu uzabona u Rwanda rutigeze rufata for granted, rutigeze rufata uko rushaka amagambo ya Tshisekedi, ahubwo yabaye amagambo akomeye cyane, rwitayeho ndetse ruha agaciro, kuko ingaruka uruzi intambara u Rwanda rurazizi. U Rwanda ruzi neza ingaruka z'intambara, nta n'ubushake rufite bwo kwinjira mu ntambara idafite ikigamije, uretse igihe yaba ari intambara yo kwirwanaho igamije kurinda kubaho kw'igihugu n'abaturage bacyo. Niyo ntambara u Rwanda rushobora kugira iki dushobora kujyamo. Uyu mugambi wa Tshisekedi wo gushaka kugaba cyangwa gutera u Rwanda, murumva yuko wamaze no guhabwa amafaranga mu ngengo y'imari. Wamaze no guhabwa amafaranga mu ngengo y'imari y'igihugu, uranemezwa miliyari 5. Uyu mwaka tujya tubihishura tukavuga yuko hari miliyoni 750 zateguriwe ibitero bitandukanye bizagabwa ku Rwanda, cyangwa se gushaka uburyo 2023
yavanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo bavuze mu 23 abenshi bahita bumva u Rwanda. Ahanini nicyo baba bashaka gusobanura. Kuko nka Muya yavuga yuko ngo u Rwanda ngari nuza ngari umubyeyi ngo hanyuma ngo 23 ngikaba umwana. Niko bagenda babitangaza. 23 ngo ni umwana, ngo u Rwanda ngo ni umubyeyi. Ibyo bintu rero byose bikomeza kugenda hari isura bihabwa, hari isura bigenda bihabwa ku buryo nk'ubu ngubu abantu benshi bamaze kwishyiramo yuko u Rwanda rutera inkunga 23. Ni ibintu ariko rwo rukomeza kugenda ruhakana rukavuga yuko atari byo. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ari gutegura. Twongere guhura rero mu makuru turimo kugenda tubategurira.